yang mapping no mamaro. See you are falling into things. The little girl begin like sound like what? Like father and care. Muse, Ujul. Giru ya what a coincidence. Nakama atilu doni yen. Nakama ti exemplary. A role model. That is Mateo Udon Ba Uberunga Tumo Mape Luo Chipe Chipu Mati no depending on which face. No other. Come here waiting order, we waiting order before it. That is Matek Mother Marda Ganga that way very here. That is the Palo come in a while. You know, I think that was a book at a nursery school. Okwiri wo Marda New Coven. Now I will not do my job. So much of you going on that record. Linana and Kado Meti Petit Beneme of his weekend, will tell him Jekan never yo. A comment for ye, or him giving the demon. Till Anthony Yomi, Loba, Leone, whoever looking at you on it, Makila, come down, queer ye, come down to ye, come down to my ye, young Pedro, don't call it to my chair. Now, the two of you must be the reason why young people want to get married. Okay? Ube role model, ube cuma kadang wati, kami orang ngeru kita kebiri wake, jebot cepit ngo, ini anak. Anak dah hukum abe, ube do kamu yo beri utu, yo kamu yo beri utu, waka waru biu kunu kalimu baru biu tin. Unjuk kerana. Okay, we done? Let me, for the benefit of those who may not be following the proceedings in law, the interjection is in our tradition, and we are calling it traditional marriage, in our Jewish tradition, unless and until the entourage of the bridegroom attack the home of the bride and dance throughout the night, there is no marriage. So in this case, the team from Kikum have been dancing the whole night, and they will dance until tomorrow. The footmarks will permanently remain here for the next 15 years on the compound. Kena bacuri dongmu dongmu unyome. Ni mak parana ni kau wel anak job. Mak parana mak kau wel tanya kau dongmu ba nyum dongmu unyome. Okay, that is the purpose of traditional marriage. There must be physical and permanent exhibit on the ground to prove beyond reasonable doubt that marriage traditional has taken place. And in this case, kang ada putih ada orang, cip pergi tu cuma Thomas. Obera kau yang itu putih itu jadi kamu ngok, putih. Anak pergi lo ngapun, timu aki kibum, guru okai, kimu orang pergi, obi guru kai, obi biar kidu. Ada kaya kemian, nada kaya ngok, oke. Kau ni berita tu kemian cakap kemian, kau nak cakap kue mau kau ada kaya kitu nada kaya ngok, oke. Apa yo, lepas me korong, mungkin lu tanya, tidak tahu dia nak biru, dok tak dong, alega kiyum tu. Kemana tu war, kau kita ada banyak juri. Bwana Yesu Kristo. Ubalbe aradujo upoyo matai aratigi lok chigo chawa ye me point madit or come le lok mabedo dan mo miyo dan mapigi take wado chigo forward come back moko amira pora church ma kwiro ki Jeff Beloke Anna. We were on the Matine, while tea machalo, Jomo Piro Kamoko Nyom, Mounty Beck in Jario.
mera pole chwech tuun matek pan ni gin ma unari oro tiu okelo yuega ikahari ariore duch nokbero okelo yuega botwan notela mowatelo luak e Uganda kanyo mera pu matek nyim luak joagago luak to kiku makaro logo man pitien lo one no member me parliament me 11 parliament ikana waniang ni wilobo mapat gudoye Uganda kichenta madon magetia cholo tina wobe tina nyira ni cho chanyome montumo chanyome wakato kichie mengwa kokara gwa tekwaro mamewa mi achuli me Uganda chiwa kwera la joy bonbunu wewa mo chik mate ni pe wa merundo la cho mo ka nyomu la cho Uganda teki noi tielo ke chik wale ni deo pe non down mo ti ameto down mo teki noi chik wale ni deo pe no durmo down mo company mo mati ame ochenta ni bitu down ninyo mapayo ni konye pere la cho yo meki la cho down yo meki down kai noi ke loke chini but peponi matwan uyi wa don chingwa wa po ga meta me Uganda ne wa po parliament me apara chi pekado ki chek me gwa te kwa mamewa we okao na team la minwa ana ka chiel kitie kuka tuka maleng maybe lo wika chunwa yom mata uti ma dila daga la chwenyo merugo mapetwa we obera mi point badit bolu nwan paje ka chiel kilo nwan pa ana ka uno pero point mabe ma aki payo ludiro ma ukui magutegi maguchwin magitamo pianyin papayo ne dire mala kaginde olo do baneo payo ki poli no beyo beru tie uno nyom macharo kin petime amere bero do chingo wa polo nyalari ario jone petit mate bagero tiyo mi ponyo tie ario we okere one team wa gore kan ka poyo la church abero taden begin motine petit mate bajo ario bagero tiyo lega bere tire la chwe kugola ikomu mate wekwo komeda nyim lo payo mati agano lo payo mati kigom ya chuli marken yo pa chuli mati Uganda kan tinne wundo kwa yo banya madit do ti adokwere guma bere do bawo ko be lo ti yiwu kai la nywa mati kan mapia kinyonyari kinki wore pende chere kop na tek boroba nile chake dili wa roba ya wala cho mono na nyero we nyum machalo kiti kupetie pende tinne pepe da we nyume ba peda we nyume ka one nyum machalo kiti tie pende nya werbe ki yo twinda ko la twin matek ni jam machalo kiti nerbe otire ganyu chere la twin ni roba pa anda giki je doto meipa kolo obetin ma were tin ki wore rokane ti boto me lego la church bienda na wale gang mutu mateke no la choge daho bagu nyome genti ga winne geribe ka chel getiwa ka chel getiwa tam ka chel ki pa yo beru biero mara wale yo ya mara ye gang erene pe jare yo enun eno ka erune poti me payo dawa gina konye pe yele yo walo jo amo wati watende kite kwa ni wapuni na tira wobe wapuni na tira nyira webere gunyo me kago ka mwa para po chero malo penyo mara tiro puto yo ene mata gunyo ala tin ko embere ko mego bere ko la chobere ko ene penyo alo be ko yo wana churi
Wacha puonj nyithindowa ni ka ilero nywal to ung'e ka owinj puonj maber wan bende kom. Chiri nywal kirieho bebe ni pwa ta. Chiko biyaho payo bedo maber. Nyithindo bende ni ka in wuon taon mapat wan wuoro ka bedo mapat. Kape wan puonj nyithindo matiga doko malaya duata. Nyithindo matiga nywal chon duata. Pege romo kwan, pege romo kanyo peho, chiti ya kelo wachan. Malet ipajo, so aleyo ni nywal wati matek wa alo kupitie. Lokara chera jikune, yencha wapege.